Jackson Nunu okurwa mu district ya Ntungamo akatandika kuhinga obutunguru emyaka 15 enyuma kandi hati nagirangu akareka okulisa hamwe no kuhinga ebindi byona yaza omukuhinga obutunguru bwonka nkatandika nimpinga ebindi byo kurya ebihimba ebicori ebinyobwa urutoki rumwareba wanyoneje nareba hari bitakari rungirira kwiragura kandi rima kabare na teka ngo nahinga ubutunguru ni bwera season yo kubanza nkabuhinga na buhinga shohoize miliyoni 2 n'icweka ne mu miliyoni 6 obutunguru obu nagira ngo bwine mirimo nyamwingi kandi omuryejo harumu okubombera burekeire nabwo ikintu bwetenga esente nazo zo kubukuza kureberera bedi nayo nebeye n'abakozi bari kujyombera kandi bari kugishikera amezi burizo kuburi kukura ubutunguru mu bare ebiro 25 aha bedi Nunu nashobora ari kugira ngo ubutunguru obu nibwetaga emfuka zo mutano ezitari ezabulijo eziri kumanywa nko bufuni akandi ko konka kari kwasa kuza hagati y'urutunguru na norundi kakatarufutazi kandi ahefuke mpango tekabasa kuzamo mwenaka nogenda no katimbisa mpora no giroti rera abandi nibanja zengaro nagirangu nibaguza ubutunguru bwabo omyanya ebaherire nketahuni eyarwahi erukusingayo okuguza ubutunguru kandi obu bari kubugura bakabutwara Kenya hamwe na Rwanda kandi nagirangu obwa hati nibabuguriza omumiganda etarukushana omuryobwe harumo obwe oburukubanja oburukumanywa nka first class hamwe na n'oburukurataho hariho raji ibaburi buhango hariho kaiso n'oburukubukurataho harimo ikiganda kandi harimo na faji buri kimwe ko kunakikugambira nikiba kine beyi yacyo sente zo kuri kuzirundana waziguzo mu kataro ko kunagambira mu cweka bina harugame sente nyingi munonga abahingi omuri Kigezi region nibahinga obutunguru munonga ahabwo kuba itaka omcyangeki neryo rishenyi hamwe no kugira mu orubale kandi nabwo kugira ngo embera yensi omcyangeki nefuka munonga obutunguru nibana bukora kurungi hamwe no butale bwabo omubwinji Vision Group eneyongera yo kutorana abahingi abari kusingayo omu Uganda kandi obwa hati district eziri kusingayo ziriyo nizetororwa okwenda kwamya encourage Edmond, Principal Farmer, Omuli Ntungamo District.